Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Siddham. Sambil santai nih begini kan. Terus iya sangamundu kang cerita inggih sekadi sang puniki munuh-munuhan kewetenan wina carita sambil titiang istirahat puniki ring sejeroning wenten waktu galah jago pacang megegitan kan ngiran pakai masa tuasa durung hari nah ada lantas ngelahi piana ngelah cucu to ritat kalo to rahina wengi peteng sekonden lantas sirep to nagih mesatwo ne buko kene lantas satwo ne ada nongkolan cu piana nah pinaka sarana angin ngempu puniki angin nungkulan cucu pianak ritat kalungi meken sirep mogi siado siara gumanti presida pengabdi toi cucu lantas si piana presida lantas yo sirep yo ngengkis sedurung ini satu menit lah biasa anak suboyo subo ngerok di samping kak piatu adore saking aling nah mejalaran gening mejalaran satwa to pinako tutur pinako bekal uli cenik lakar pituturin yo apa ngerti kapining hidup nyane kribukas masa tua sambil ngampung nama sadwo lantas sadwo jadi lakar bang sambilan ngerunguan ya empu ipiana sadwo lumerah banop dupang nah
Nah saduane pajang keunggahan puniki nenten wenten tios watah satua sane sampun lumrah puniki tup-tupan titiang angin titiang gegitan angin bantang jerit nah punika saat waluyu angin titiang bantang ceritayin turah mangkin angin titiang judul puniki ring sejeroning gegitan biar saya daging cerita inggih sane mangkin durus pirengan biar sayang asapun api sedaging carita sane pacang kewajian puniki durus Pak Ketut mangkin gentosina niki haji tembang mangten dasar kemauan tembang nabi mangkin ini kaping kali sering cari sanelinga inggih sane mangkin nimal puniki inggihan tembang wantah tembang sinom payangan kecirtayang mangkin ring sejeroning sacarik sane dahating lingah sane dahating jimar inggih durus pandon nyane sampun aku inggihan ring sejeroning carik dahating jimar punika labdo karya kocak ring sekontenan karya ngemulihan puniki ritat kalau cari kiriko sampun kuning kocak pantunnya nih cetrong Iana inggihan kocap ring sejeroning pantun punika wenten beburon punika ikedis cetrung kocap mesebun rika tur maning sane mangkin sampun ipun ngelah piana nanging kantong alit aling Nariantukan puniki gede secetrong iriko mesebun ring pantun sane sampun kuning kocap
kari jenik-jenik puniki pianak nyane kari barak-barak puniki Kedis Cetrung pianak nyane rawuh sang maderbe ritat kala dino anu kepiragi antuki Kedis Cetrung sane medruwe carik punika wantah hinanang berangkus wastanyane to carike punika jago pajang kepantun kocak soane benya jagi duru semali rahina sane benjang jago pacang kedurus keanyi padi nanang ibrangkus punika ke anyepa dia pu nekocap sane mangkin sampun punika kanyi pantun punika peh Dewa Ratu Agung makweh pisan sane mriko ring carik punika jago pacang mantun padine punika iya cetarong asa denguriming mejanten sampun riantukan asah punika kewentenan nyane sane kepanggihin antuk Kedis Cetrung meduwe lantasipun pianak kari jenik-jenik durung tumbuh bulu kari barak-barak puniki toh tan kadi sebat sedihipun Kedis Cetrung Ratu Agung geng-geng jani ban madaya nah ditu lantas si Kedis Cetrung sedih yo siksigan di samping pianak nyane tur maning manulame linggih hida sangyang widiwasa tuh Ratu Betara asa puniki keberbehan sane nipenin sekian titiang tuh napi antuk titiang mangkin upari laksana samilan ngelingi Kedis Cetrung irika iya cetarong sesamatang inggih lanturan titiang kewentenan cerita malih irika raris si Kedis Cetrung sada mesesamatan pun di samping pianaknya Doratu asa pramo kawin irika raris sada manulame ipun ngasih asih duh ratu Ratu Sanghyang Pramokawi
Ratu Sang Hyang Widiwasoi Ratu Suryanin sekian titiang sira olas nolong titiang iya nasa puniki keberbahan sane nipenin sekian titiang toh kadiraso titiang dan presiden mapari laksana sapu sire mina kadis cane pacang presiden nulungin pasikian titiang ratu pianak kantun cering daleri ratu sampun dadas pauningan ring pasikian titiang Suryanini ratu sampun niki wenten pianak titiang kari barak-barak puniki durung tumbuh bulu jaum durung tumbuh saat niki dan presiden ipun melaib mekebar dan siada pun Nabi sane pacang ipun melaib tu nganong di tiang dan presiden tu batis ipun jenik-jenik lemat-lemat tu dan presiden medinak tinaan bulu kampit durung ipun tumbuh dua rabung ipun nenten periwangde pajang ipun jago pajang padem mati maka sami punika yakti pianak titiang ratu kuire padi sampun wayang Nabi mawinan puniki sane meduwe pantun sampun mejejer punika sami sampun makdo anggapan to nah yang pidan anggapan ada sing ada cara jadi tukang gedik namun dores to anggapan tuh ratu sampun mejejer punika di sisin punukan tuh nabi puaran titiang mangkir kudiang titiang manolongi kadiraseuten presiden sane mangkin titiang mau parilaksana nulungin pianak titiang sane mangkin ratu Singir ratu dan si dome lanen piana dan presiden sayu waktu titiang mau belok macam pianak titiang puniki tuh nirgamo kadirasa titiang hidup ratu Sang Widiwasa lajur mimi piana
iriko raris malih ikedis cecetro mepajar majang pianak ipun sam kari alit talit tuh maru bisa kedat pianaknya ikedis cetro Kudiang meme jani cai nah kadi rasa pegat sajo kena memene nejani to singidan meme asana ngalih daya upaya parilaksano apa asana sing presida tu kujang meme lakar jani idewo cening munyeni ajang ne ingatan nah yang kene paunukan nyane cening to jeglasio asana meme kapining idewo nah sake walo jani ada pebesan memene kapining idewo ingetan munyin memene cening pebesan memene pedasanake ngejok cening nah di subo lantas napa dini to ane alakar manyi padine ketemu lantas si dewo sinah iyo lakar ngejuk si dewo mekejan Dwi meme nongos dia cari nah sawireh ni meme lantas ngoyong dini to sing bisa lantas meme mekitukan meparilaksano to sawireh sing presida kadirasa meme lakar nulungin di dewo cening dua meme nado pantung nah uli cenik kanti meme sebuah buko jani to meme nak tuah nongos dogen dicari ke dini di padi sing tayan meme tu ngamah padin yo dini nanang berangkus meme ngalah nah ya diastun meme dini nongos di paden yo inang berangkus sake walo meme sing ngamah paden yo dini len lakon meme ngalih amah-amahan sing paden yo dini ane amah meme ngamah kula kacang saing nah unduk lantas amah-amahan meme to sing adolen to sing padi amah meme ulet to ulet padi ulet kacang to membantu artinya meme itu untuk petani itu yang jani lantas meme ni beden buku kene nyesel lantas kali rasa meme cening
Iya Kana pegatang Nah sawireh kitu paundukannya nih to ikedis cetrung lantas yang mig-mig padidi sing telah munyin ione to telah betaro samat telah paundukan ieu kasamat inggih ane mangkin jaga kegentosin tembang puniki antuk ginade basar toh cek asan cek sedih badang milu nengahan Pak Ketut kene unduk toh jeg mesesamatan lantas siksigan nyeret-nyeret matjeh matan yoi kedis cetrem Ikiadang sageta perhatian naritat kala lantas yoi cetrung mesesamatan to tan pesaman dano tego lantas yoi kidang to mudian kidang itu padut Gopo jani Iona kona nasawirei kidang tu nepukin yoi kedis cetrung sado tetangisan tu sigsigan ya disisin pagehan tu ikidang sado gegeson lantas yo nakonin tu kengken paundukan tu cetrung Ibo nyai ceterung nayen sado biasa icang sesai nepukin cai itu di pundukan telabah di pundukan umur to megendeng kecak-kecok itu jadi cai sigsigan ke ngeling di sisin pagehan tu kengken apa unduk caine cetrung mangaleng ane masuk ada nusuk kena wakil itu cetrung tuh cai ngeling misi sesamatan telah betaro sama cai tuturin cai pianak cai tu ketuin te picang uli duni
kangen Nasawireh kitu lantas paundukan caine tu ngeling tu wakil mai lantas ngapakin cai kangen saja asan cang nepuin cai sawireh icang lawan cai tu metimpal mesawitra uling lad uling pidan na apa unduk masalah cai ni cetrung iya cetaro Jani yang Nasawireh kitu lantas yo petakon kidang kapining cetrung tu sado sig-sigan saja yo sing bisa kadiraso yo mesual munyi cetrung jani lantas mesaut ya sing gitu larana tanah siapi nah kene kidang do wakil cek semua sajan cai presiden mai ngepakin icang metakon untuk sebut icange buko jani to keberbohan icangane buko jani sing presiden kadiraso icang nuturan kapining cai tuh cek gede sajan masalah cang kidang nah ada lantas ane sibu tepuk cai buko jani turun nang toleh tu pada ninang berangkus tu sebuah wayah makejak sebuah kuning tu ane manyi sebuah mejejer di tu di sisin punukan tu sebuah manyi ada para membedik dan urung pianak kaine lampu nah ado lantas buko jani tu icang lah pianak di tu disebut di tengah-tengah carik ane lakaranyi tu cenik-cenik nu barak-barak mana kicang tu sing presiden cang amak tu ngendong yo mejalan sing biso dan bulu sing tumbuh nen tu kujang sing dubungan lakar pana icang mati pianak ijang cerik anu bareng nah cai sibo masih tatas cai sesai masih man nengok mai nengokin pianah icang tu nu cenik-cenik nu barak-barak sing bulu dan singidan mekeber gitu kidang sing buang mati duduk kanan
dadi pelaliangan. Nah yen kene lantas paundukan nyane to jebungan lakaran panah kicang mati to jemak keken jenik-jenik bang pangon pelalean itu tegul lebate setuh dewa ratu sebet ade nicang cetro Pak Ketut nih anu jemuhan kolen menduduk kolen membalian perni gulam-gulam dan apa nih mani dudukan genya pangun to konen Iseng-iseng nih dah. Om santi om